Ngicela kunivusela nonke bekunene Maswati lamahle. Siyajabula kakhulu bonkosi namhla sibabukisa foundation. Ngicela ukutethula mina ngithobe Jani ngamagagula sibongo sami. Sikhulu sami ngilovutha magongo. Lelange. Kodwa ke vele mina ngakhulela eKhabomake. Nalamajobo nengoma ngiyithethe eKhabomake. Bonke siyabonga kakhulu kubabukisa foundation ngekusitwa ngumveli ngqandla ongabonwa ngemehlo lo siphe amandla ukuthi sithe ukukhanyisa lubhaqa ukuthi bungithi buswati bethu nelulwimi lwethu akungasilahlekele sivuleke bonke lisango salihlanganisa neliguma ukuthi sitabota sihlala phansi kulendzawo lehle kangaka yakwengwenyama mswati wesithathu sekhutha lwandle kuyokwandaba sivale John ophakathi ukuthi emaswati uyawatsanza wekunene bekune step sesibili lesilamuhla step sokuqala lebesinaso kwakusingenisa kwakuyilaunch ngalesingisi imali bekunene namhla ke sesingena endzabeni ngicela ke bonke sekunemukela kahle nonke injongo yethu lenkulu ukuthi sifuna ukuthola lwadi silumunye futhi kulabantu labadzala labayihambile lendlela ngoba sithi Swati indlela ebutwa kulabakuphi kulabasembili ngwethe wasi nje wena sowumdzala kodwa kube kunalabadzala kunawe ngakho ke ngikosilanze abantu labadzala abete bahlale nathi bade sekhamela nasaqala nje sathola induna mangomeni yasitshela ukuthi yona ina 60 years yabutheka ayatana 60 years abutheka sho ukuthi lo muntu unganani ke ngeminyaka ahleli nembutho lomkhulu lapha hansense namhla ke bonkosi lo silapha ka RSTP sitana nabantu labadzala lababili lo munye emdzala ngesigaba mncane ngeminyaka lo munye emdzala ngeminyaka nawo konke ngabaqhaza ke bonkosi labantu labadzala laba ukuthi bakanjani bonkosi kepha ke singaqhubeka kakhulu ngicela kusimane ngedlulise kubonga kwami nekubonga kwethu sibabukisi kunaba labasesekele ngiyajabula kulejala embutho lapha shingani lelithanza ukukhuluma ngesiswati ukuthi yonke into leyilolonga live ukuthi sisakhuluma sona ngesiswati kunalaba sisekele bonkosi ngasingisimana laba supportile abaka KFC bathi it's finger licking good lokusilapha nje lamhla sitawahamba sidla iKFC bonkosi basesekele bathi babukisi ngohle umsebenzi leni wentako siyacela niqhubekele embili nalabaneni babetile abantu benkosi abangahambi lide siyababonga ke baka KFC sifuna futhi nekubonga nana inhlangano kuthiwa iBraga Foundation baka Braga Foundation kuyabona lijala lekhashana eNamibia kepha lelakhetha ukuthi lifuna ukumatanisa nemaswati lihle lisita lapha nalapha siyashoda lesishoda ngawo lesisilekele leja mhlawumbe ngilase ngesingise ema logistics sifuna kufika kubusenda ini bo petrol liyasekela leja lesi ngithonza lokuthi ngemaswati nalunga niyithanza nenkosi ngicela kunesekela ngicela sibashaya intandla lababili sengibabalile bonkosi labesekela babukisa foundation ngingakhohlwe ke nekusho ukuthi le inhlangano sesekelako Destiny Group basipheke bona i-sound system state of the art lensha brand new sibabukisi bathi hambani etikolweni siyanibona namba tikolwa hambani nifundzise labantwana kunalabanye ke futhi labasesekele inhlangano nje nobona amakamera nje amahle kanje bonkosi kunele inhlangano kuthiwa kuthiwa inkuthiwa Blazing Fire Blazing Fire emlangeni lapha ngicela kamuhle ukuthi ngumlangeni bani kepha ustage siyesekela sibabukisi ngeke nibhadale lutho sitawutha sitawukanekisa ngoba lo msebenzi lona wemakhosi kunalabanye bakavunzisa nabo basesekele kunamajaya embutho lamanye futhi nawo lasesekele ngingamangala ukuthi lamajaya embutho akasine wala kangwala bangisukela sisemhlangeni bete batoshutha nje bathi lomnye waseZimbabwe lomnye waseMozambique bathi hey makakula sihlale sibona kubo lapha ku Facebook lapha nababukisi sicela kunesekela sitawuphatha imakhamera sinenge sinicharge lamakhamera nilabona konje onke lawa aqhamuka kibo nalomnye umfowethu ke lapha naye lo sesekelene ngampani yakhe reconstruction naye uthi nemakhamera naye utosetha lapha ukuthi lento iphume ibe yihle itobona ngomhlaba ngicela ke bonkosi singakabashayela intandla sikhumbule ukuthi asemaswati intandla diyageza bonkosi ngicela sibashayele intandla kakhulu labasesekele siyababonga kakhulu bekunene siyababonga kakhulu ngicela ke bonkosi ngenhlonipho lenkulu kube ke ngase sifaqathe ingombenye singaqali loluhlelo sitongena efomeni kwale bese niyicala lapha kepha ngathi ingangosi lengoma
Funa sigcile ngayo le nkomo temgomo. Asenifakatele nje ama forces Nkosi yami lisanga loluhle na kangaka abafana benkosi. Lencola siyayiva seyidudane siyiva ngeliphunga sesifakatele nje ingoma nje ibe yinye bonkosi sitawungena elihlelweni masinyane bonkosi ibe nje yinye bonkosi sime ngetinyawo siyisiye faqa. Kusekuhle lekanzeli bekunene akusene usumlo mdzala manje ngiyamnyanya sathana lo wangigiga namadolo ami nyalo ngiyagitsa nje nyalo kepha ke liyasitshela livi ukuthi kanye langa siyawufika emaphakadeni kepha kasikethinga lokho lamhla bekunene namhla indzaba imnanzi yanotela namhla sitewuteka indzaba yemntfwana lo yindvombatana abengikhona ke ithagogo lesilaphetulu ngithi umntwana lo yindvomba uthi umntwana lo yindvombatana uba yindvomba sesigabeni side umntwana lo yindvombatana kuthi natalwako la ekhaya kuhamba njani imisimeto yaloyo mntwana loyo ihamba itsini yona inongwane yakhe igujelwa kuphi
ngesini bongozi utasiteke nomzala lo angena lapha ehle emotweni nomzala uthi kimi hey bandla bami angifuni ningibambe ngathi sukumela sasiyambona ngasufuna kuwazi ndaba seningekho ngathi sukumela uyasukuma usimneze 90 years hawu 90 years hawu phela bani impela usuna iminyaka lengashumi la ifika sisho njalo Siswati ukhule nje ungaka kusho ukuthi kube mhlambe sikhuluma indzaba yethu yokufunza tikolwa ngabe sewenga kulesigcoko lesinemakona ngaso ugqoka nasesiyibharethi ngoba silele sinemakona siyakutshela ukuthi uqabanga kwakho kuyaqina kufike khoneni ukuthi ngale lesiyibharethi sho ukuthi sohlala ku round table wena yonke into uyicabanga nje oba se lomzala utelwa Luswane oba intombatana waba intombi waba liqhikiza waba ingquqe waba ngumfati welikhaya wenza watinda waba nebantwana wasuba ngogogo nyalo songikhokho lokusho ukuthi siyalu lesi siyalu bongozi lamhla sihlabe sinathe siyalwini akahambi yedvakelo mlomzala taqhaza bongozi uhamba nenduna yezilwane induna yelibhubesi nguvivane wakahlatshwa sitheka bongosi ngobana ubusiswe silwane lo ahleli lapha nje uhlalele silwane ke bongosi simbusisele ukuthi ngiyena sibuko salembali kuthi ngiyena ambassador wembali lomzala tathe ekhama nje wekhamela yentamba wekhamela imbali ayekhamele ngemlomo ayekhamele nangetendo emlomzala bengitekela nyalo la ngaphandle athi bona bakhule bebahlolwa nekuhlolwa nawe yojuma uhlolo noma ubuye kojuma ukuthi uyiphasile itest lela uyini noma uyikwehlulile hawu yena bayisi into enjalo beyikhona utasitekela ke phaka mlomzala ngicela ke bongosi ngelihlombe nje lelikhulu simshala itandla lomzala utalichaza ukuthi ungubani makabani bese siyakhuleka nenzaba siyabonga kakhulu nebe kunene asengibe lichuma le ngoma lenicetha kuyihlabela nikhuluma ngalomabanza lo njengemali ukuthiwa ngilomabanza lo njengemali nje lapha kumathapha ecollege bagubha ibohole kuphuma emanti wagcina leti bonto akhe tingilomabanza lo njengalamanti laphuma phansi futhi kwamangalisa lokuthi lamanti aphuma ngcolile aphuma akhanya kwase letibongo takhe njengosi tathi si bocoza ludzaka kuphuma emanti dzaka lo mhlophe lo likhipha emanti ecollege akhona ngandla ishinto ngathi siyalo sesivele simpomote emanti manje sikhipha ludzaka lwemanti lamlaza phuma ecollege nasi siyalo nasi malangeni ngekutalwa ngwesigombeni ngikutalwa ngwesigombeni kodwa nginenhlanhla angithatha ukuthi ngidawuthi ngidawuqala ngithini lenhlanhla yami yiningi lenhlanhla yami ngitalwa lesigombeni ngitalwa ngumntwana enkosi lokuthiwa ngilobungelejana ngenhlanhla lenhle ngoba ngiyakwenyanya kusenhlanhla lento ngenhlanhla lenhle kubantu abakhe sekuphela kwami nje lo sekhona sebahambe bonke kungivisa buhlungu ngoba sekunethwesa imithwalo leminingi ngenhlanhla lenhle njalo ngenza kalukhele lapha kumathapha emajaha akhona babetala bafati labathathu kube ngini ngasensithi emakhosi kathi lamathathu abene bafati labathathu hayi emakhosi babetala emajaha abaseka basiphohlongo ngako ke kodwa ke lamanye bekathethe bafata abelamisa kodwa nje nakhona lapho sengimedwana nje losasele kulabo makoti lebebalapho ngikhulumela ke lokuthi angitati ukuthi ngidawusini kodwa ngifuni ukuthi nginebhadi ngenhlanga ngitalwa esigombeni ke ngitalwa ngulo umfana inkosi lobungelejane lobeka hambene inkosi kuya eLovedale kaZombotse induna yakhona ngaleso sikhathi kwakungikhubonye atekulambethe utala lo make lo utala ngako nginaso lesinfu
kanti nalesilumbi naso ngoba phela labo babenamaki bahamba bawufunze lafdeli babe sebabuka sebaba ngemakholo ngabe sengiyakhona ke kokubili gogo nje bekuthina kukhona lo nkonile angisethisa athi mthana uhlakaniphe kanhlanje njengemkhwa belumbi uyababona nje labelumbi lokuthi letinto labanitshela tona awuhambe thambe tinonisi ngoba bahlakaniphe inhlakanipho yabinganhlanye umukhwa ngesiswati kwakusikhali angithi siyakhalipha ngala umukhwa webelumbi ukhalipha nganhlanye sekungathi sesingulo umkhwa belumbi sesikhalipha nganhlanye sekunile singakakwenti ngani umfana lo yintombatana abe yinto lenkulu nawutele intombatana wawati ukuthi nawutele emantombatana wawudata ukuthi utaba nje ngoba labantu abakhona bakhulile batakulethela ingoma ekhaya ngako abenakwa umfana lo yintombatana anakisiswe ngoba kufanele ukuthi alethe umcebo la ekhaya angendlule babe ngoba ngathi noma khona la kade ukukhuluma lo mfana noma sale ngichubeka vele cha akatethule lo mntwana atisho nje uthi umbane elidemathi libutho lenkosi udemathi nemhlaba ngoba phela uyindvuna nje ukhethwe silwane akatethule evivana lesilwane Angibingelele konkosi ngibonge Pfombeni ngikubingelele gogo Makestela Khokho Makestela ligama lami ngibongiwe ngwakahlatshwako ngidalwa kaHoho eNkamanzi phasi kwemfana inkosi Shifgija ngisakhula ke eNkamanzi asengithi nami inhlanhla lenhle gogo ngibe nami nenhlanhla ngihambe ngifike esigabeni sekuthi ngihlale kanye nalabadzala since 2007 namhla 2025 ngicathi senginabo ku 20 something years sothe kube ngabutheka ngabe sithi ngislow Ivela ngabe sengislow cha angibonge Pfombeni ngagcina lapho nkosi cha bulo muntu uyanikwa kamanje atinike yena cha bongosi sithenga nenzaba lemnanzi ngifuna sitheyiteka kahle gogo lenzaba ngoba angifuni bese kuthiwa awu babuka umntwana lo yentombatana lo emfana cha bongosi sitayiteka sikhe nhlangothi tonke ngidawuthi ngesilumbi sitayibalansisa nani ndawukhumbula kahle benibuka bomabona kuthe kwakunendvuna mangome ngiyayihleli la yayiteka kancane indzaba ekhulisa umntwana lo ngumfana itshela labomake ithi hey bomake umfana nawumkhulisa into etimbili kokuqala ulisosha lengwenyama kwesibili umkhulisela ayoba indvodza yalomunye umuntu manje ke kusukela ebunqaneni ufuna akhule athi utawukhula nana naye abuke likhaya ngesingisimane abe responsible noko namhla sitawuteka indzaba yemntwana lo yintombatana kusinatelwe ekhaya umntwana lo yintombatana simcala nje kucaleni gogo nango sokukhona sowutelwe nayi nongwane yakhe ngoba kuthiwa letinongwane atigujelwa kufanana leyemfana igujelwe esibayeni yentombatana ngifuna usichazele konke lokho gogo senyuke naye ukuthi uvunula kanjani asakhula aqhubeka ayembili mhlando wedlungu angibonge malangeni kude umuntu lokwati konke ukhona nami lengingakwati kodwa ngidawukhuluma lokho lengikwatiko ekhaya nakwakhiwe likhaya lendodza likhaya lendodza lakhiwe indlu lebaluleke kakhulu ekhaya ngagogo indlu yakagogo gogo ke nguye lo wathi imisimeto leminingi nguye lo wathi tintfo letiningi kakhulu ngekukhulisa abantwana ngalokuthi vele lokuthi nje songogo kubala naleminyaka yakhe ekuhamba ekukhula kube khona tintfo lakatati gogo ke vele bekunguye lo thembeke kakhulu ekukhuliseni bantwana nase bantwana nje njenganase balunyuliwe khona lo nina walomfana tohamba ayemasimini ahamba ayosika eMakhenya ahambe ayosika
ingqoboza likhwane asebenze nababe akhona ukuphukululeka asebenze lisengisho umnikatwa lekhaya bese bantwana vele basala nagogo nekulala ngoba phela endlini tesintu kwakude letindlu dalamhlanje kuthiwa sekunelikamelo khona la ekhaya endlini ikamelo labaduna ikamelo lalabasikati bese kugile katika khona nje igale igilwa ngiloko nje ngoba phela thine kwakuba nensanga ukube ne ushano singezi kube nelawo vele make abengalugqobi elawini abememeta nakhona la kafuna ukuthi baphume bathathe labakuthathayo njenganase kudliwa nje nababe abengalugqobi ensangeni ngakungeke kwenteke nakulo sekwenteka lamhla lengingafuni ukusho ngelibito kodwa ngiyakwadi angichubeke gogo ke labantwana nase atelwe lo mntwana lo kwakuyaye kubulawe imbudi ibulawela ukuthi kutawushukwa imbeleko futhi nale nyama itawudliwa ngilomntedlane ngoba phela ubuyisa inyama letisebentile ngoba phela uNkulunkulu ngekuhlakanipha kwakhe lokhu bekakha ngako lo mntwana la esiswini sakho abe kuthatha khona la kuwe kube ngilolo kudliwe nguwe na ungakakudli akwemukele unako ngoba bantu nje labasikati liningi labo nabatala abantwana bavamisa ukubulawa ngematinyo bakhumuke ematinyo kwabanjani ngoba uthi uNkulunkulu nakafuna kwakhe emathambo wakhanza uthi awukadli lutho wena la ngakhangalwa nyomule lamatinyo nakho akhe lo mntwana ngifuna ukukhuluma ngekubaluleka kwekunakekela umntwana kakhulu lo msikati lengithite ulifa la ekhaya gogo ke bantwana kwakuba ngogo nalo bafaka lucotho lo lucotho bantu abakethu lwalungaba nato tinseleti angifuni ukucambe manga kodwa injongo yelicotho kwakusikali ukaleka lo mntwana ukuthi uyakhula yini nase selucina lucotho gogo wenta lolunye uphutha lonye na gogo uyabona ukuthi uyakhula lo mntwana uyakhula ngalo lucotho loluselikhalo noma mduna noma msikade kwakuba nalo lucotho ngoba kwangisona sikali gogo ke utawuthi ke nakabakhulisa labantwana unesikhathi utabatekela netinsimi utabafundzisa netibongo tala ekhaya netinanatelo utabatshela nalomlando wala ekhaya ngoba nguyena vele lebeka nguthishela lomkhulu ngoba lo nkulunkulu wasezulwini wathi umntwana akakhuliswe lithi ke levesi leli 22:6 kuZaga khulisa umntwana ngendlela lengiyo leyawuthina sakhulila ngasuki kuyo ngoba utawuthina sakhulile abe lutho njengoba nje sesivile ukuthi nakamduna uyawugcina ayindodza abe nelikhaya nakamsikati uyawugcina ekwenzeni awu asesichale ke ngalaba ke lase lengithite banelicotho elikhaya bayabhushuda ke ngeSiswati babhushuda mine nje gogo ngangithi noma sengiphuma esikolweni nathi khumula msana umtimba utohlatshwa lilanga ngoba nawe ufaka umbethele lentembathako ngale silumbiseni utawushesha umile netiboya ngidawufuthumala bese ngisheshe ngifumila tiboya abesho njalo gogo phuma esikoleni ngikhumule ngibeke lapha ngibhushude lapha ekseni ke gogo ke vele labantwana uyababuka ngugogo lo satawubuka ukuthi lona sowukhulile sale endelwa luvadla akasuba sabhushuda lo mfana sowukhulile sale endela lijojanyanyana lijobu akasuba sabhushuda kusho gogo lo khulisa labantwana gogo ke bantwana ubakhulisela letindlo lesi sesitibali khulisa ukuthi kutoba nendoda akhulise nekuthi kube nemfati ngicela kusho ukuthi angisho ukuthi batali umfati nendoda ababakhulisa abantu ababo nabo bayabakhulisa ababafundisa kodwa ke ngalokuthi ngeSiswati bebaphuma bayosebenza phuma yodingela indoda yakhe sibaya indoda yeluse nangabe kunjani vele umuntu lo sebenza tindlo leti lengaphandle kunaleli tingekhathi
bese ke gogo ke ubamba lo umsebenzi wekuthi abakhulisela abantwana. Intfombatana ke gogo abeyitshela ukuthi hlala ngentombi. Intfombatana ngesiswati nayihleti ayidzalasi awehlukanise emathanga. Gogo ukhulume kahle waswehlukanisa lamathanga utawushaya umoya uphothisa inyama yami lengiyithandza le ngifuna kuyidla ishisa. Inyama yagogo phela niyayati vele. Ineligama nje lelisebala umsasana. Ngitawumangalela ukuthi ukhuluma ngaye nje lo mntwana mncane. Lo msasana uyawuhlangana nawo le bayeni. Kodwa ke sowuqalile gogo uyasho ukuthi hey niyathi ukuthi intfombatana ngesiswati yayiphuma kabo ingakase yalala yabheka eDulu ngisho umlile lebuthongo bayo kwakuthiwa ulala ngalomhlubulo lo wagcinwa ulale ngalo wagcinwa uyabhabhalala uyawuze uphume la ekhaya ungakase walala wabheka eDulu awubheki nje eDulu bebakutshela ukuthi uyawubheka eDulu le noma ungamati lo le kodwa kwakhona lokuthi lokho uyawukwenta le la ekhaya utawuphuma ulele ngale ngculu le yagcinwa ulala ngale yagcinwa uyabhabhalala. Asiqhubeke lo mntana ke gogo la kamnakako lolukhalo luyanakwa lunakelwa sizathu sekuthi mhla utowucelwa noma abantu bafika batobuta lukhalo lwaka Hlophe lukhalo lwakamzebele lukhalo abasho buso nemabele nayo bathi lukhalo gogo kuyanaka ke lokhalo vele ngoba nakathi nakuthiwa la ekhaya lukhalo lishumi netinkomo letisihlanu negege nesilwa mnyembeni vele kufanele ukuthi kutholakale ukuthi kukhishelwa lukhalo lo lungumsilikici. Asiqhubekeke ngidawusihasha nje nakubafana ngoba gogo ke sowushido ngentombataneni ukuthi bisemadolo awulala ubheke eDulu noma ulele ebusuku unjinja wagcinwa ngala ulala ngala wagcinwa uyabhabhalala kumfana nasanelijobo leli jobo ke alisusululuka alithi lijobo livale ligwayi la gogo lelingathindwa ngumuntu alibhenywa kungakasho gogo ukuthi litawubhenya ebayenini nayo seyigicidwa yebo indlelo sekuthiwa selingabhenywa buka ke lo muntu ukukhulunywa ale kukhulunywa akati lutho lo mntwana kodwa uyalathi ukuthi ligwayi la gogo alitsindwa alibhenywa liyawubhenywa ngoba sekukhulule gogo nangokweshiko wakho indlelo yebayeni seyakhulula ukuthi le gwayi la gogo selingathindwa ligwayi la gogo selingasebenzi. Isuka lapho mhlawumbe ngithi kuhlaba lenzaba indlela ukuthi nje eshikwa kwendlela yobayeni isuka lapho. Yebo gogo sonika ipermission selingathindwa le gwayi. Cha gogo ngiyayiva lenzaba emnanzi yanongotela ke phaka ngicela sisingene kulomgwaco la ngisafuna sokuchaza inongwane ukuthi iyini imcuka ngane ukuthi le ntombatana igujelwa kuphi leni. Ngicela ukushiya lokho ngicela ukubute kulabanye ngicela ukushiya ngicela ushaye intandla bongozi kunento lengiyinakako bongosi angilathi ligama lesiswati angisitashi ingane lelichaza umuntu lo genuine lo authentic lo original emaswati lawo emaswati mbamba ngeke umkhanza athi mina ngathi konke mina ngalokho ngiyakwati liswati mbamba litakutshela inongwane ke angiyati kodwa lokwelwa gogo ngiyalwati. Siyabonga ke Mhlandlo weNdlunkulu qhubeka Mhlandlo weNdlunkulu so sekhamele kafishana uqhubeke lwembili kodwa ke ngicela kusho babe ukuthi ngiyalathi igama lekuthi ngesiswati umuntu na ufuna kumva ukuthi wakuphi utalwaphi uyayithi inkhaba yakho ikuphi
Ngiyakwati ke lokho ikuphi? lengaba yakho ukuthi ikuphi ingaba yakho. Asesikushiyeke babe lokhu Mhlambe angifuni ukuphambanisa emasiko ngifuna ukukhuluma lekuneliciniso ngako kahle hle kodwa ngiyayathi indzaba ukuthi inkhaba ngesiswati ikhuluma lokukhulu inkhaba yakho ikuphi nakuthi inkhaba yakho ikusho ukuthi utalwa ngibani into lenjenganje Mhlandwe Ndlunkulu ngazi ukuhlaba nje lwimi ngiyajabula ngoba sinembali laceleni kwakho akasiyo nje imbali kodwa induna yaleli butho vivana lwesilwane uvile kambe sintombatana iyababa lala intombatana ilala ngengqulu ilali ngengqulu bese yenta njani iyababhalala ayinawulala nje buwe tinkanyethi nelokwana ngoba isese intombatana asisiphose kanaka uvani nje nakukhulunywa kanje futhi uyintombatana nje naku lokuthola kulomlo mdzala nje nasiyalo sisitholako ungaphawula uthini wena kuthi ofunza nalabanye labangangawe nalabasakhulu duna kandaba simhlandwe Ndlunkulu ngicela amana asavete ngoba labancane bayasibukela lemakhaya kufuna beve ngayena yena lo usinamuhla uyayalwa namuhla uyekhanyela duna kandaba Ngasifombe ngicephe nje uqalele phansi umbuto wakho. cha ngithi nje mina empeleni uvile kambe ukuthi kuthiwa intombatana yenta njani sicela uphawule ukuthi uvani futhi lokhu lokukhunywa lomdzala vele kukhona lapho kwelapha khona wena njengembali lephila kulesikhathi salamuhla liqiniso bongosi ukuthi negogo Stella sine single 2000 generation asikwati lokhu ngozi futhi asikwati ifemuva kulaba tali bethu ukuthi kepha na kufuna ukuthi basifundise ukuthi umfana lo intombatane ufuna khule kanjani but nje I'm glad ukuthi namuhla senginalo lwadi ngosi nami ngithi nangihleli ngithi nami sengabahlomelisa labanye empini ukuthi nami ngisengumfana ngisakhula ngisayawufika kuleso sigaba nami senginakwadi ukuthi bantwana ufuna ngibakhulise njani siyabonga asibonge ntombatana lalelani ke sale ngidawucinzetela kulendzaba lesikhulumako lo lenzaba ukuthi ulala ngalomhlubulo ulale lo mhlubulo ubhabhalale sengila ikubhabhalale tindlu tesintu tatinensika nasa ufundzisiwe intombatana uvunyelwe nekuya ujuma wawungeke uye lekujumeni ungakatshelwa tindlu letitsite lokutawufanisa utendele leti takwenta ugcine solo uyintombatana ngoba lesi besinabo nje emhlangeni nangakhulu simntwana besithi intombi kayilali kulala umfati intombi kayilali kulala umfati yebo asesibambeke lapha lenzaba yokubhabhalala le yayikusita le ekujumeni kuthi nase kumadini lo mngani wakho sekakubhukela ubhabhalala ulala ngesisi ubambele insika ubiza uthi du tati bonela kuswenda njani nje angifela ugadze ebuthophi bakho yebo utati shaya nje umsilikici ubambe insika uba mabhunga nakhe awunandzaba nawo ngoba phela sowehlulekile ngoba nayo ikhona into lafundiswe to ngibuyela lokhu ucocoma ngikude kuloku ngisusela lokuthi ulala ngalomhlubulo ulale ngalomhlubulo ubhabhalala musa kutifundisa ulale ubheke etulu kunetingoda kani kujuma yini mhlandwe Ndlunkulu ngase ngivana indlela uyiteka ngayo lenzaba sine sathi phela si umna ojuma usawudle amaswiti ujatshule kube mnanzi kani kwentiwane ekujumeni kani asuchaze kujuma lalela lokwehlukanisela ngiyakuthanza lokweni legama lenalenda nathi kujola kulungile lokwenu kunethi inkinga yakho ke lokujola kujuma kude tinkinga ngoba usuke ufundzisiwe njengoba sengishito nje ukuthi lo mngani wakho vele njengoba sati kuthi ngisho neBhayibheleni uthi na indodza lekhuluma lapha eBhayibheleni lengijobe ithi ngafunga nemehlo ami ngathi ngingambuki umuntu lomsikati ngenghanuko
emehlo emntu nomduna nakakubuka vele ayayivusa ingane yadalwa uNkulunkulu entela ukuthi kutodalwa abantu hayi ite nje Ngandle. Swartless. Yes ligwayi la gogo ngesinkulunkulu liyajima angathi uthi ngathini ngeSwati. Yes, lalela ke ngokutshela uzubone ukuthi mthala ke liya exercise lifuna kuba lalela uzubone ukuthi lokho kujima kwalo kwaqhamuka uNkulunkulu akunasono akusiyo nenkhanuko kujima kweligwayi ngoba kufanele likhule ligwayi ngoba linemsebenzi lelitawusebenza luswane ipremature lolotalwa kungasiso sikhathi afakwe lapha bamfake lapha bamfaka khona kodwa uma avuka atelula gwayi uyajima akafuni lutho uyajima ngoba nakajima ufuna ukukhula msani bese niye seniyamhlebela ke gwayi ukuthi njoba ujima nje kufuneka ukuthi akufuneki lutho uyajima gwayi Uyajima gwayi. yebo Ezandleni. uyajima Lebambala mhlanje. lalelani bese kuthiwa ke intombadaneni ihlala ngentombi kumfana kuthiwe deluse dingafohli didle mabele bani leli jobo nje nalikhweshile uthi gogo hawu ditawufohla didle mabele bantu ubuyisela lijobo ngoba lenzaba yekuthi umuntu kufanele agcine ayindoda agcine angumfati isuka leka gogo nase tintombi setikhulile setitawukhe titaw badingcuce titabayini iyakhulunywa lenzaba yekuthi wena wekuya le mina nje make besangenyanyisa noma wendeni lencane nalemtini yebantu uyawenta nje nalemtini ngiba semlemtini yebantu ngabe ngiyifufusa ngiyifina nalemtini akwentiwa lokwemtini yebantu yina bakithi mina ngiwemiti yebantu Mhlandweni lokhu cha siyabonga kakhulu ngobana vele siyathi phela kusina sisegumeni sibane isikhathi suwe sekhasi khibekile kepha la mhla sikhathi sekweboleko ngicela ukuthi nje emhlandweni Dlungulu so sifahla ukuthi ke nangu umntwana uyakhula siyeva uhamba naye uvunulani lo mntwana futhi le mvunulo ishoni ngalokukhula kwalo mntwana sinasavunula kanje ishonako nasala ishonako yemaswada kithi into lesayentolwa ngisomhlolo kusilandzela umculo wasisida ngendlela lemangasako lapha emculweni khona lapho ukukhuluma ukuthi ingubo yentombi yayibanje kodwa nangu lobe soyabanjwa ubanjwa umnakapho kuthiwa iyadzatshulwa leyo ngubo ngoba awu uyathi ngikhulumisana zabani ngithanza kakhulu sifuna ngithanza kakhulu ngoba ngiyati lokwekuthi uma umntwana afundisekile noma mduna noma msikati kuba la ngekhathi lokulafundziswe kuona akwadi kubamba umtimba wakhe yena ativikele ngekubamba lo mtimba ngikhuluma ngakubhabhalala lapha sowubambisika lo muntu uyamthanza lo lumemela mhlana yakho ngathi lidziya kodwa ke ngekuthi ufuna ukukhula ngekuthi ufundzisiwe vele ngeke umvumele akafana belidziya mina manje ngilapha khuluma nama 2000 awuqhaza lidziya lo muntu awulahleka sokhuluma sikhuluma ngalo ngilati lidziya isethe angilati hawu angilati insese lidziya hawu ukhona la kaDlamini lidziya ukhona la kaMabuza inthethe mntana yebo manje lethi inthethe ke ngalokuthi tikhulela ngale ndlela la kayenta uNkulunkulu liyabe lelinye seliyamema kuleli linye kanti angizwa manje lelidziya
alibonakali ukuthi lendaba ngisho kona ke kuthi wena ke sodamisa ledziya leliya elimene kanti phela ledziya lisuke sekuyindvodza leli la emhlanje isisi le ibe meme kulo nje setabanana lokuthiwa ngumthushi ngicela ke singake ndlule lapho ke emhlanje wendlunkulu ngicela ukuyichaza lava sengendela ngoba phela umhlaba uyachubeka uya embili base ngesingisi uya evolve lokusho ukuthi nalabantu abaphila kulomhlaba abanofana laba bakatseni nangitama kuyivakahle lenkulumo yakho ngitama kuyihlatiya uthi kumqoka ukuthi umntwana lo yindvombata atikhumbule ukuthi umqoka yena kanganani lokukhumbula kwakhe ukuthi umqoka ngiko lokutamenda ukuthi nabaqhamuka labajimako sebajima konje athi lokuthi angisujaha umtsaka litulo lungakenti njalo lingakani angidinqonqe ngisho lento isuka kulomuntu ukuthi atitshele yena ngiko nje uthi bebashiyelwa lapha ukuthi bamba insiko lalubhabhalala angazi uyakuthinza wendana angamana ameme njengelidziya anganoma nguvakahleni ukuthi uthi umntwana lo intombi akatibamba atiqine kuze kufike isikhathi sakho usho njalo mhlawumbe wendlunkulu yemzala kethu lokuthi bamba uNkulunkulu nakadala umuntu wakufaka ukuthi bamba silumbi sisi self control sisi self discipline sisi self esteem uyamva lo self usho ukuthi nguwe akusiko kuema condom nguwe le condom lila ase tlime ekhaya manje kaThixo asengithi kancane uma ngakubuta ukuthi ulalelwani ungangiphendula uthini kulalelwani ngesinkulunkulu kulalela kudala umuntu lokhu ke lokulala mahala kungadalwa umuntu kulalelwani hayi mhlawumbe hayi ayichaze kahle ngeke phela ichaze ngeke uyishiye nje kanjalo so wena ongasilendo into nje ukutala umuntu sichazele phela ushito wathi yadalwa uNkulunkulu lalela ke ngidokutshela uNkulunkulu bantu lakabadala bangiphu kuphela uAdam na Eva wabadala kude lo myela kaphinza amdala labanye badalwa mina nawe sadalwa ngakho ngalokho sisadalwa sifanele ukuthi sifundziswe ngalokuthi sadalwa bo Adam na Eva yemthana mi uAdam nje nawo ngathi kuye ye Adam kunjani ku nasu breaker live uva kunjani ongawanga lokuthi live lihambe li break Eva nangathi nawuphuma emabele Eva weva kunjani akazange kwadalwa umuntu aphelela ngumsilikika ngokonke angumsilikiki azimnazi isiswati lalela ke mthanami badalelwa vele ukuthi sebalungele kutala ngiko nje sebani kwasibusiso sekuthi dala nani nanze ngigcwabiso ngoba sebakulungele balungele lo badalelwa kutala ngako bakhiwa baphelela wena uqala uphume ematinyo amile bese uba netinwele emakhwapheni so uyathomba so uyakhuhluka uyabona nje onke lawo mananga noma bavusa nje hey na ukhuhluka weva njalo ngathi yini kona lokhuhluka akakwati azange sekuvona la emtimbeni wakhe uNkulunkulu umuntu yena bakithi phela la ngalokudalwa mthanami lenhlanyelo yekuthi utale iqhamuka le asisiwe emakhowe lenhlanyelo uthi uNkulunkulu ngase wena ukhule kodwa uNkulunkulu uyasithanda uqala hlale naye namake la isiswini abumba uthi noma sokuthi ihambela ahlakwelula ahlafaka kuthayithayi ahlafa boyihlo nenyoko azange bakwenda uthombe azange bakwenda ukhuhluka wento waNkulunkulu akwentela kusota ufaka inhlanyelo kuzaga 127 nje ithi ibusisiwe indvodza lomgodla wayo ugcele inhlanyelo yebusha usho nawo uthi ke ubusisiwe nemfati lesithelo sakhe hey uNkulunkulu ahlale nemfati 9 months wonke
bese niyasuka labo bantwana niyawalahla emigqomeni athi uNkulunkulu wakho umuntu esiswini seninasaliphilisi lokumkhipha yeba lenhlanyelo mntwana kethu lele yabange yakho lele yangena elukhalo lwenyoko ya ayiqhamuka ngihambi yodwa yithi yayinqumbi kwathi fu kodwa kwaphuma wena uNkulunkulu kunakile kona lokusilelenye ichitheke kusale wena ukunakile uNkulunkulu manje ke sodonda lentuda kakhulu sudenda letingathathi kahle ngithi ke mine lenhlanyelo yakho kuzube khona yaqhamuka ezulwini nesiswini senyoko kwakuna uNkulunkulu abumba wadalwa lalelani ngithi mina kulala kwemfati nendoda khona abantu okudala ngoba kwathi wadala nani nanze kude nje umntwana angathi man umfana untombatana yini untombatana sayitela umntwana intombatana kodwa yona umfana sowutalisile ungumfana kodwa udala nasenjalo udala nase umthetho wenziwe wafika le kuba yeni wafika gogo kwabanana mshikwako wafika kwadliwa umsasa yonke lento kule permission yokuthi saluya udala nga before that musakutala nalokuvunula kwakho phela lesiziya nje sisho kona ukuthi kukhona la ngangena khona ngatekwa siyabonga mhlandlo eNdlonkulu siyabonga kakhulu imnazi lenkulumo iyanongotela lengufuna ngokunako ngoba na vele isikhatsi asikho ngakithi ngiqabulwa ukuthi bantu labadzala ebongosi mawunakusise kahle sebakhulumisa komlota wahamba emhlabeni bathi ngesingisi they've got nothing to lose kude nokuqoshamisa ukuthi utawuseyigama liqosheme into nje ibithi injobo injalo nje ngasi nimvile mlomdzala ukhuluma self esteem usiteni ngebhale lenye self control yonke lisuka self discipline yonke uzokhuluma la ngani useyini ngebhale lenye useyicondom ihlala kuphi la kuwe lokusho ukuthi ku decide wena ukuphatha kahle nekungaphathi kabi ngicela ke ukuthi ngidawuthi sikhuluma into lekhona siconze ngqondo la singesingisi ireality bekunene umhlaba ohluphekile funa singaqali ini emanga ngikhuluma nje ngebantwana ngibatele bathathu ngihle ngibabuka ngishayela uvalo ngisawo Nkosi yami ngabe uyawuzala nkomoni ngicela nakuNkulunkulu awu nekunene sibambise ngoba na umhlaba uhluphekile nemakhosi asisita nawo ayabhula ngale nangale kodwa ngeke akhona ukubhula odwana kufuna ukuthi sisukume nasikube khona sitakwenda nayi indzaba loyiteka ke yalabantwana sebakhona kunini sekulabantwana lo sekubadunga umqondo ngiko ke sithe akasonzele noma induna yenkosi kodwa umntwana ulalele asekasitshele kafishane ukuthi kambe mbambambamba letinye letinto letibahlupha kwabantu labasha utokhona sube khamele njengemlomdzala ngoba nayo setabane bakhe bantwana kufuna ukuthi asanjabane bakhe bantwana ekhaya ukuthi wekhamelekile lo muntu ngisicela ukusita phendula umbuzo ukuthi nilalelani nemanje nivumelani umfana alale nawe wasa vivalo lesilwa utholani nasulele nalomfana Utsulichi welo tambelati amanga Utsulichi ikale pela FIFA tambelati na ikale kahle FIFA Utsulichi welo tambelati amanga Utsulichi welo tambelati Usulichi chiwe amanga Usulichi chiwe amanga Usulichi wasa hello
amanga wesulitshitshiwe nelukambe athina amanga wesulitshitshiwe wasa nelukambe athina amanga wesulitshitshiwe nelukambe ukile vivwane phakala amanga Ngakazile stangowa shukete. Lo phakathi. Lapho khona ngandaba. Sitawunqoba lekwemithi. Lapho khona ngandaba. Asophize lo mbuto unese ukhohliwe usitheni lo mbuto. Phize khona. Ukhohliwe khona. Hawu. Ukhohliwe Ufuna ngwengeke. Awu. Ufuna kwengeta ngekuthi abothi umfana nakathi uyakuthanda uthi akaqhaze uthi usho ukuthini. Ungambalekeli uthi akakuchazele nje kahle. Usho ukuthini? Udongena udlale umdlalo lo wathi kuma rules of the game. Wathi uthi ngiganele lokhu. Rules of the game. Oh madoda. Nilalela. Sithele ukuthi nilalela. Angicale kanje gogo. Ikhuni lena gogo. But ngilala. Lengidawucela ngako gogo konke ukuthi yabona nje empilweni. Kuliqiniso ukuthi siphile emhlabeni. And umfana lo intombazane ngoma kunetilwane la ngaphandle kunebamvu umfana lo intombazane Nkosi kunana kulokuthiwa i-rape ngicela kucala ngaloko wareshwa amncane uthakhula vele ande sex addict lokukhula kwakhe uthakhula angakayi ku counseling angakagani nje gogo bese bayamrepa sekuvele konakele kanjalo lokunye lengingakusho ngokuthi gogo sibanifana the 2000 generation sithanda tinto siyadithanda tinto kanti tinto dinzala kunathi sisengakafiki lesikhathi sekuthi oh uyathi ke sewungadenda tinto sithi sikhula bengathi ngihleli nawe ngale ngicoca ngithi number 1 enemy wale generation nginako konke lesikwendawo sikubona la tincingweni ene letincingo lesitithengelwe batali ngoma besingeziconnect afforda vele eqinisweni batali basithengela letincingo sikufunze konke la sekunabo TikTok konke sikubona la ncingweni ene sithi sikubona sifuna ukutry lele sibese sesilahleka khona sifuna ukuzama ukuthi uyathi nami ngakwenda nako kukhona nje banifana nje laba ma influencer lesibalandzelelako mebuzathi ngibona la endana nami nangekwenta kanti asati ukuthi sesiyeweni ngoma kude lona lositshela leqiniso ngale technology lo khuluma nje lamaqiniso ukuthi lokhu kusilwane lesi ngoma lokhu sinjenje ngoloko angibonge Ntombi Dasitshela gogo, dasitshela sithenga yona. Ngiyabonga Ntombatana. Kodwa lokhu kuyefika lo. hayi Nemalungelo ayefika. Nema TV ayefika. Kodwa nathi siyafika gogo cha kulungile niyafika niyakhanza lalela nje sale ngidanitekela lalela nisale ngidanitekela uNkulunkulu nakabumba umuntu umbumba kancane
kukhona ulingisa umuntu nakabhaza indlu yakhe timfungo nati tifakile buca ludzaka lakhe uyajikijela uyaluyekela luyoma uphindze uyabhuca ngeke nje ubhuce lusaka ujikijele langa linye bhaze ucetse ingadzilika leli kufanele kome chamuke lolunye ludzaka kome chamuke nawe nawakhiwa kunjalo letindzawo letitawusebenta kutala umuntu uNkulunkulu takha kancane waqala wayisebenta wathi ubhazile kwekuqala wadzilita wena kufanele sente njalo aphinza abhaze uphinza udzilite abhaze udzilite kukhona tifo letikhona namuhla tentiwa kuthi tiwe kungakomi loludzaka lolufakwe kuqala kwabe sekufika umuntu uyaludzilita lokulala nje ungakakhulu waphelela kukhona tintfo lokulakatidzilitile lolo lele naye leti takuhlupha ngalenye lawo cancer bani kudzilike ludzaka lungakacini kwafika boy wadzilita yonke lento lebeyakhiwa la kanzi naye boy ngoba phela njengoba sithi intfombi nje yayihlolwa nebafana bebahlola kalula nje bafana kuthi baba kuthi nje le esangweni awudrosele ijwabu lithi asesichithe manje indodzana lapha hlange ngelidolo phansi hayi lento leseniyenta kunisela nanihamba umlomduna behlaba ngelidolo phansi nomchamo ungene emhlabathini nyalo nisela lotshana sakwathi nekuthatha sivule hayi hospital umchamo ungena emhlabathini umhlabathi uhambe nawo hayi lokunisela lengisho nayi ke lenzaba ngilanzele indzaba ukuthi nale nduku lekuthiwa iyajima yasebenta ingakaplastelwa ungakendiwa konke lefanisi kwendlela kunengodi lapho kuyalimala kusebenzisa into ingakapheli kwakhiwa kufanele yakhiwe into iphele mthanami kwentiwe konke bese ke uyatala tonke letitfo temtimba setilungele hayi lokudzilitwa uyabhaza uNkulunkulu khona lokufika dzilita uyabhaza sesiyefika isikhathi sekutala sekune angitusho kusithi nyalo nje yini sekunetibati uyathi na ulimele kwaphola lesibati asifanani nalapho bongakalimali khona lekulimala lokwenteka lengekhatsi kulokulala kwemleni kwendako kunetingoti tako kwekuthi nakufika isikhathi sekuthi kuyasetshenzwa kenyalo sekukhona tindzawo letinemaskazi nangisho tibati vele ngesiswati sekunemaskazi lasatawuhluleka kwenta yonke lemsebenzi ngalesimanga sekuthi kwaqalwa kusabhadwa kwahle kudzilitwa kwaze kwafika lesikhathi sekuthi ke siyatala noma uyadalisa kwasawena awulungi ngitsithe unemfana abehlolwa njoba ngisho nje sidonsa lejwabu nochonyo lapha buya mfana msithe manje lapha hlaba ngelidolo phansi babe uthi uyakubuka nawe ukuthi kuyajomba yini kona lokho emchamo wakho noma sokuthi manje ke asodosele lejwabu olijwabu nangabe selikwetayele kukwesha litawubona ka cha siyabonga mhlawumbe ndlonkulu kuhle kakhulu nako lengifuna ukuletha ngoba lolu hlelo lolufana nalo akufuna isilwane esinje lapha sitekuhlala sitojabula kodwa kufuna kuba nevo lesitayithola ngicabanga ukuthi nje lo soluyiteka lenzaba uthi nayi induna yenkosi vele uyavuma ukuthi kuyalala ushito wathi kuyalalwa uyatisho netinkinga letikhona ke uyaqhaza ukuthi sebahlala tinqingweni kungako ke sikhethe ukuthi asakhe tinhlelo letinjengaleti sasasho tifumba le ku social media kuze lo ufuna kulalela leBhayibheli lisilo nendleba kente njani akeve ngoba umuntu uthi khethela yena bongozo nangomlo mdzali uyasitekela namhla ukuthi
nalokuthi ibamba utinqonqo kwakha wena kusita wena ukuthi kusasa nalo uyalembili sekuyohlakula emasimu khaya ukuthi indlela ingiyo ihamba kahle evivani kukahle ukuthi iphathe kahle nyalo uma abantu bakuyena bathi umeleni sisi amabhasi ahamba umeleni kahle mniyamgana yini kwente njani lo muntu uyakunisa lo muntu omzala uzama ukusitekela kona ke kunemvo lengiyiphawula ke gogo mhlambe sesitawulisonga nje lo hlelo fya lamuhla ukahle ngoba uyindvuna nje uhleli lapha ukhethwe inkosi lapha ukugqizelela lokho sinasa nemandla amnanza kaviva base sikene bakaviva water nangemanje nibohle nehlisa bongozo lemvunulo lendlela lavunule ngayo sine siyayihamba netikoleni sifundise abantwana ukuthi sine sathi ukuthi lesidwashi kambe lelifindvo likhunga la ngesinxele nawe indvombadala njengoba ngiyo nje bese lo mhelwane ubuye ukhunga la ngesekudla netithobele besitibuka takadzeni tindvuna letiphambilini bononduduzo bobani nabonothando vele bavunula kanjalo kepha sesibone sekuntshintshile la kubovivane nengosatana bantu sokuhamba kangeke kusiletha inkundla into ekuqhumana yibongozi bo social media bantu bayasibuta babukisa senisichazela ngoba nisinifundisa siswati njengoba sinisathi ukuthi kuvunuluka nje kepha lapho sebavunula kanje kaloku ngiko ngikuphi naye ke indvuna ikhona namhla aseyiteke ukuthi nayo nayithatha ku social media lenzaba noma nayithola kulabadzala awuyiteke lenzaba lokuvunula ngoba na kunemlo omzala bengikhuluma naye itolo ungiqabule kakhulu angitekela ngenzaba yesandla sangesekudla kuthi isandla sangesekudla simqo ngokuthiwa sekunene ngisho nendlini kuyathiwa bowe bahlala ngesekudla kepha ngifuna ukungena lapho asoyiteke nje lenzaba lemvunulo ukuthi lokushintsha senishintsha njani vivani lwesilwane angibonge baba Mthombeni kushintsha imvunulo ngosi sishintshiswa sizaphu sekuqondiswa ngilabadzala kokuthi I think after i-COVID-19 na ungabona kahle ngosi kwashintsha emva kwe-COVID kokuthi lo mhelwane awusabi ngesekudla sekuba ngala ngesenxele lesitvashi kadzeni besiba ngala ngesenxele sesibuyile singala sakuzama futhi sithi sesikuvile ngosi sazama ukuhambisa nangikhumbula kahle cishe nje emafosini onke ngoma emafosi asita kakhulu la kuthenini bamfu basheshe babone kibo nakunelishintsho so sazama ukuthi sifake emafosini ngokuthi sekunelishintsho thide umhelwane sotawuba ngesenxele nathi sikuthatha khona engosini angibonge Dunakanda kumbe sizathu sikhona insizathu angathi mhlawumbe sengufaka etasuka ngesingisi pressure kepha nje nangabe sizathu saba khona ukuthi leliqebe langesekudla wasukelana umelana wetanga la stoba ngoba sine sitakuthatha lokukhuluma kwesi hamba zikufaka ku social media ukuthi wo inje lendvo kwasho labadzala cha ayinjinje nganasi sizathu kubuka kwami Nkosi ngibuka ukuthi kwaba ukuthi besifazane ngathi sidziya sabo sikheceka ngasekudla so angeke nathi bese sifasa umhelwane ngesekudla kuletha nazo sidziya siba ngesekudla kodwa ke bongosi ngalokuthi kunana makhamera bekunene alisonzelelo lutsango itobona le camera utosuchaza nje ukuthi leliqebe la ngesekudla litsala sidziya alisonzelelo lutsango sawubona muntu lomzali sawubona saluka salaye sawubona muntu lomzali sawubona saluka salaye sibingelela kuku sawubona saluka salaye sibingelela kuku sawubona saluka salaye phezu komkhulu Ngicabanga usibongosi nayi lenzaba ngoba ufuna siyibone icace ngoba netikoleni siyafundwa lenzaba. Liqebe la ngesekudla.
lihlala sidziya liyahloni awu ngiyabonga kakhulu liqebe la ngasekudla linjani liyahlonishwa ayi shothi emakhosi ethu uNkulunkulu wapha kuhlalipha bongosi ngicela sishayele intandle emakhosi bakhuthele nelwandle hayi the phakathi lihlombe la ngasekudla liyahlonishwa awushothi emakhosi athi alisuke lelifindvo ngale ngesincele ngoma lelithango lelihlombe nemambala kutawu identify ukuthi na imbali yathi qhamukela lapha imbali na ithango liyaqhamuka liyatibonakala ulibona ngisho lingafaki lemhelwane lithango lingahiza umhelwane lingahizi ngoba uyabona na lithango ke leli so wona nangale imphahla yeSwati angibonge awuyafunda useklasini nabakithi phezu komkhono siyathi ukuthi litawufika langa la sitawukhuluma khona ngalutsango lamhla sisakhuluma namhla ngamntwana wento kepha la ngisolambi kwethu phezu komkhono awusomchaza kafishane nje lokwini phezu komkhono wele angakachazi mani mthana kethu basi utawuchaza niyathi lokuthi sekunelibutho lesingalazi yeah kunelibutho lesingalazi ngoba sebathi ngasebehluleke kubathi intombi baye lapha ebuthweni lelithango ngekuyithi bawile abayi abangeni njengoba kufanele bangeniswa kuwa manje lokuwa kwabo ukhanze ukuthi abasakhoni lokhu ngalokuthi phela lokhu kutholakala ngekuthi wenzile ikantholakala manjena ke angibinzi kodwa ke ngishona lokho ukuthi leli butho leli lesemkhathini fanele silibukisise li alicontroleki cha siyabonga kakhulu sitayitheka leli libutho ayethe emagana utawugcwala lutsango sitayitheka nje leli libutho phezulu komkhono cha bongosi ngicabanga useyivakele icacile futhi isebaleni emakhosi ngekwembulelwa amazulu athi intindwa kade ehlukanise ngetigaba dadu kungako kuthiwa nje ngiqabula kuleli gama lelihlombe la ngesekudla liyahlonishwa lokusho ukuthi lelihlombe la ngesekudla lihlala sidziya sho ukuthi lababe lelihlombe ngoba nalesidziya sabane sidziya sababe phela imbuthi yahlatshwa kuthiwa cha nanguke utakwenza kuleli khaya lokusho ukuthi kusukela lamuhla nangiva kahle le nduna yesilwane ithi emakhosi ayinjija bongosi kufuna sikwathi kucace lokho bakahle bakhona nemaphepha batawubhala kusasa sitawubona imbali ivunula kanje emakhosi asho ukuthi ivunula kanje kubuqaqe kube sebaleni kithi sonke mhlambe weNdlunkulu asibuyele kulesandla sekudla ngoba naNkulunkulu uyasebenzisa na Jesu kuthiwa uhleli ngesekudla kuyise asesuka la emhlabeni wacedza kusebenza waya ngesekudla futhi naye nakakhuluma uNkulunkulu uthi ndakuphamba ngesandla sami sekunene semusa uyathi kunento la siyabonga kakhulu bekunene ngicabanga ukuthi bakangwane nabe lamuhla sitawuqela bongosi ukuthi lofuna kuba nembuto noma lofuna kwengeta sitampa sikhashana lesincane nje atowubuta engete mhlambe lo mbuto latawubuta nemlo sekhaya lofisile ukuthi awu yebe kunene asekasichazele gogo ukuthi lenza bihamba kanjani indzaba yemntana nasakhula naseyintombi emva kwalo siyayisonga lenza bongosi siyayivala siqala incangosi lingakhohlwa bekunene sifinga lekin good sayivela ikhona iKFC ingala ngiyibonile bongosi utawudliwa bongosi sapha siyambonga longabonwa ngemehlo ukuthi asiphe abantu abatasesekela bongosi sibonga nemakhosi ukuthi livela kangwana libambile bongosi kwakhiwena na RSTP songqondvo liphupho lemakhosi leli bekunene sekhutha lwandle sisibayethe wona waphakathi ngabe sihleli kuphi nje namhla kumakhosi akazange sakhela nabo ngiyacela ke bongosi lona mbuto noma lofuna kungeta noma lofuna kuthini angabuta bongosi kodwa ke ngicela kunithembisa ukuthi alusile yoqina lo lamhla sithola bongosi imibhalo leminenge basibhalela lapha etinkundleni tekuqhumana bathi bongosi kodwa bangibhalela namhlanje bathi nabe kuyabhadalwa ngibani lontsheleni nekusithele imali sifuna kuta lapho nathi basi bantu bayethabela lento ngoba bafuna ukuthi basina uNkulunkulu uthi bantu bami bayafa ngekwesela ini lwadi siyaludinga ke lo lwadi lo muntu omdala una 90 years
Asimati uNkulunkulu uta decide nini ukuthi awona kunene salobuya kimi salophumula. Lo nembutho nje bonke sabe munye kumbe babe noma emake noma lofuna kwengeta tabe seke sesiyisonga ke lenzaba shaya inqamose ke bonke sesiyaphuma siyabonga kakhulu nangombhobho lapha eTulu mna ke. Ngiyavusela malangeni namandla. Ngicela ukubuza nje kafishane bonke ukuthi ingcuce ivunula kanjani ngozi. Ngaphendula nalapha kuletinqolo kunalapha sidingaphendula ngakho. Nayi Kodwa benkosi. Luphondo lonihleli kilo lokusinyahati lapha. Ingcuca ke banglo lonjani? Ngilolu sakhulile ingcuce. Phambanisa trash. Angivusele umphathi uhlelo. Ngivusele ngqongqoloko yelithango. Khulisa umntwana. Ithuna. Ngivusele nonke madame. Ngithanda nje kwangeta Thombeni lapha eBhalini. Siyabonga of course lobulungisile vele bese kusimangalisa thina lesibhutheke itolo ukuthi sesibona ngoba ehlombe yahlonishwa angisamna ubuyela nalesi Josh sembali siyawuveta umhlubulo angasencane intona nje dambi yokulungisa lo nalabazana utawaphambanisa ke nasaganile intombi leseyingcuce leseyibonakala ukuthi seyiganile ke le sebetile emntini lekhaya nakule ngibetha ngama engagement nene lapha emasondweni lo muntu sowungebantu itolo beyikhethwa ngisho yabane nina mthweni nikhulela mina le lamhla licala lo mthetho sisekela letithwashi ke talengcuce leseyiganile sethi yaphambana itawucala lapho ke lokuvala lomhlubulo wangasencele yona umhilwane wayo ucheketeke ngasencele lelithwashi sicheketeke ngoba phela sisethayicela isishikilele nasiyiso awuphakamise mntana abantu bese uyaswinga ngibona ukuthi imenjani ngoba imbali liyagayisa iphezela idayimani ingcuce ke seyitawubonakala ngokuphambanisa emayena seyigcucile seyiceliwe ikhona le nengcuce lephambanisako ingakagani ngoba kuntima sola bafiki lamajaha mhlawumbe ihlabela kakhulu esontweni bayesaba basefunze ukuthi sekukhuluma ngalesibona lamuhla lokunye kwayitolo ukuthi engabe uyise wayigeza ngalehlathi nayithomba lefanele ungathomba uyalungiselela yabonga siyabonga Nkosi ngoba bekuvele lesikhathi vele sincane kuningi lele singakhuluma ngoba phela nje nase kuthiwa uyingcuce kukhona nalo kube kuthi noma solo abakhulumisi sokuhamba isikhathi unje ugcina sokukhehlile ube naso sicholo ukukhohliwa nje ukuthi so kule age vele ukuthi ungathathwa kodwa ke kusede lokuthatha akuna nkinga ke na ngoba nalo lo uyawuthatha umsilikici akuhluphi ke lapho chaze lapho umsilikici vele sina sathi lesiswati funa sichazele umsilikici phela ngile ntombi yes ngoba mina kube besinesikhathi besitaqhubeka ngalokutakhiwo letentwa uNkulunkulu letakhiwo letentwa uNkulunkulu la emtimbeni wemuntu ngoba kukhona lapha kulo muntu lomsikati ayabeke neluphawu khona lolu ke lesithi ke thine ke umsilikici ukuthi solo loluphawu alukathinzeki solo lukhona uthi ibutho lokuNkulunkulu abelibekela loluphawu ana niyathi ukuthi emabutho abejutshwa ngemakhosi ukuthi leli butho leli selingathathwa leli aselime selikhulu kakhulu ngiko nje kwakho bese kwentwa umcwasho ulinga ukuphakamisa le age yokuthathwa ukuthi ngizothathwa senikhulu leseniphelele ngithi ke mina emthala ngethule ngikhala ko ngaleli butho kulungile imvunulo sesivile ukuthi livunula njani kodwa ngalokuthi lingene by default aliphathe angathi ukuthi ngidakubeka ngikuthini
alicontroleki kutawuthiwa nakuthiwa libutho le alento ukuthi leli leselitivele linalo ligama nekuthi ke nalo liya noma liyabe seliyeyama nje khona la angifama ngikuphela lengifuna ukuva kuthiwa Mhlandlo weDlonkulu cha siyabonga kakhulu Mhlandlo weDlonkulu bekunene siyalibonga lo hlelo siyanibonga nalendlela futhi lentiphethe ngayo lenhlabele ngayo nalenibuthe ngayo sitawuphinze futhi sibuye bongosi lo mdzala sitamthola sayedwana la sitawuhlala khona phasi kumbe nenzanga yakhe sebahlala nje sebasitekele kusikhatsini kwakwento wanjani kumbe nase singakhona sesitakale kulesitulwane salamuhla lesema 2000 bekunene ngicabanga ukuthi ngenzaba yesikhathi bongosi sitalushala mhla selibeke la luhlelo lwefu lwalamuhla bekuhle kakhulu bongosi namhla silaka songondongqondo enokwane sinethi ivakashi etimbili gogo wethu lapha gogo Stella ladlamini wenzeka lukhelo usho njalo kimi nangikhuluma naye lukhwebo wathi mntwana mina ngiladlamini ngenzeka lukhele libito lami ngingigogo Stella ungesabi lokusho kanjalo ahleli nenduna yenkosi Vivane wakahlatshwako lamhayise bebasivakasheleke namhla bonkosi sisetawuba naletinye tinhlelo futhi letimnazi ngicela ngingamkhiphi ikade sakeni kepha nje kuleli vile elitako kwala besitabe sikhona khona sabe singekho lana khona kutabe kusindwe ngabe lithole setawubuya maka sokuthi sichazela gogo empeleni sesihlala nawo nje sisobabili so sichazele kabanti ukuthi umntana nasakhula kwentekani kudlela kufanele kudle yonke lento leyo siyabonga kakhulu ke bekene sibonga laba sisekele kwalo ngilungisile wasungaboshwe ukuthi basichasile bosi basisekele sesixhosa leso laba sisekele baka KFC Finger Licking Good laba sisekele baka Viva laba sisekele baka Destiny Group laba sisekele baka Reconstruction laba sisekele baka Blazing Fire laba sisekele bovunzisa baningi bongosi siyabonga kakhulu labo labasesekele siyacela ukuthi inkosi babusise nathi futhi sonke sibusise kwangathi Mvelinqandi angawabusise amakhosi ethu abusise nemaswati onke aphelele siyabonga bekunene inkosi sibusise sonke siyabonga ngicela ke bongosi libutho ngeke ngize ngisho nasingoma ithini libutho liyayadi siyishaya ngathi siyaqala siyagqila nje siphinde siyihlabele lenye bongosi ifaka lesisukume kube mnanzi bese siyatsabuka bongosi ningesaba bongosi KFC ikhona la ngaphandle sonke sihamba siyiphethe it's Finger Licking Good siyabonga kakhulu bongosi inkosi sibusise sonke Mabukisi Foundation, lwadi nebuve ingcebo.